Ovom poznatom navikom dolaženja u svi otkazali iz Celtica, iz Rangersa, nekoliko ih igra i dobar udarac i gol! Gol Niko Kranjčar, iznenada, iz koljena, šut Nike Kranjčara. Hrvatska vodi na Hampden Parku 1:0, 10. minuta susreta. Ovako je potegao na Wembleyu, malo je bilo iz veće daljine, ali prekrasan udarac i raduju se naši. Sjajno smo otvorili utakmicu. Kakav suhi list Nike Kranjčara, tu je ušao malo, ali onako sa zakašnjenjem u blok Scott Brown, a Niko Kranjčar zabio svoj 6. gol za reprezentaciju. Uzeo je Dario Srna, ide naprijed Olić, fina lopta za Olića, Olić u šansi, Olić, ali otišao je previše u koso i ostaje Steven Fletcher i pobjegao je sada Miller, stiže Šimunić, Miller i 1:1. 1:1, Kenny Miller, 31. minuta. Kakav niz sada pogreški, evo ovdje je krivo procijenio Robert Kovač, došao je u zaštitnicu Šimunić, dirao je loptu Šimunić u bloku i onda se ona od njegove noge odbila u travu i postala neuhvatljiva za Pletikosu, prošla mu kroz ruke, jednostavno taj fliper naš vratar nije uspio više. Pokušava Šimunić, odbila se lopta do Kranjčara. Nema tu prekršaja, sve je bilo čisto, ide Kranjčar, sada 4-5 naših protiv 5 Škota. Kranjčar, još Kranjčar može pucati, Kranjčar i sad je obranio Craig Gordon. Niko Kranjčar, ovdje mu je malo išao u putanju Ivica Olić, ali dobro se lopta odbila Kranjčaru na udarac i uspio je puti pomoć živoga zida. Srna, ide lopta, ali Craig Gordon to hvata, ostaje 1:1, 44. minuta. Zaobišao je zid, međutim, vjerojatno ste čitali da je preležao jednu virozu, gripu. Samo da vidimo ovaj centar šut, evo prilike sad za naše i onda loše primljena lopta tamo. To je bio Kranjčar koji nije uspio dobro iskontrolirati ovu loptu, na kraju nema niti kornera. Evo pogledajte ovdje, jednostavno mu se stvorila lopta pred nogu koju unosi u igru, nam treba u ovoj utakmici, ali evo Škota, evo prilike i ovdje lopta pokraj gola, tukao je Brown. Dakle, evo u minutu i 32. dijela svaka reprezentacija imala je po jednu. Viđena slika, ovi stoperi su došli naprijed i tamo sa prve stative odbija loptu u novi korner Daniel Pranjić. Propisana udaljenost Hauge, ide Petrić i ode lopta u korner. Korner Srna, ostao je prenizak Petrić, pa se namješta Kranjčar i obrana i hoće li biti gol? Ne! Skinuto ispred. Izlazi s brojem 14 Luka Modrić. Dok gledate ovu akciju, to je pucao Kranjčar i onda tamo refleksno reagirao Craig Gordon i onda ovdje Calvert ne može sad ni izvesti taj slobodan udarac, namješta se za Klasnić i ideja nije bila loša, ali lopta, možda Leko uspije, pa onda Kranjčar još jednom, Kranjčar, druga strana, ne, ali bilo je i zaleđe, ajde. Bilo je i zaleđe, barem nešto ne bi vrijedio gol, podigao je zastavicu pomoćni sudac. Fino izlaze naši, evo sada šanse za vodstvo novo i ne! Obranio je Gordon, tukao je Budan, iz kosa je ušao Igor Budan koji nakon ozljede igra u vrlo dobroj formi. Bio je dobar udarac, ali poklopio je tu loptu, zatvorio kut, se namješta na šut, pa dolazi Hartley, sudarili su se sada. Osvojio loptu Vukojević, sada naši imaju prostora. Evo lopte, Vukojević je odlično dao loptu, u sredini je Budan, ali to što je sada učinio Klasnić nije ni šut, ni ubacivanje, daleko od gola, daleko od Budana i ostaje našu reprezentaciju. Evo sad Miller tamo traži loptu naprijed i Fletcher je došao naprijed, je li to Hatton? Dobro su odigrali Škoti i obranio je Pletikosa. Sada dobra akcija
Škota koji su fino povukli iz sredine, odigrano tamo za Boyda. Da, Chris bi trebalo sad da primimo gol u ovom finišu. Gužva velika i pucao je McManus, nije bilo daleko od naše u Škotskoj i bit će zanimljivo vidjeti što o svemu tome misli